Kakur pertu nong besap kepo mau laingut unit haka arfly trek kula lengkot ajar penrio kela penlong ye kejingi kendo lang juga kur hasnong mau laingut haka belai dan lang ladu chairman kakur pertu nong besap pelun uba cipi nong besap kum kongsan harengkat secretary uba HBP nong besam urang bakur berem teman basan SP nong besam kinong kit kam kakur pertu nong besap mau laingut unit kilong kebelong kepa nalor kisamla haka ni kesngi nakaliang kakur haka sin ke badungkong klayo bon pungkup buram iksamla ke belapas ba naki exam SSLC, HSSLC, berkumju exam lah ke balawan rakna mi ke kur baga jella da ke bayo tak maksiar na kelempung ni ko kickboxing ke bala pas doktor ki nas berkumju ru ki riu temen ke bala palat di ke nerf house nem kerja khaba kerana ke jingilang ba cipi nong besam pulau bagi don shibun ki jing ke ba abe ke kur bat pengen mau bay ke bawan na bar kim dai ban priang bat benrap bahaba em pertai ki ban em da ke babha bat ke bakelut men siem kum ki khon ki kemi ki hinmen ki para bat ongru ba ai bekas pa pertai kan kot ak pertai henry ki jingi dai kur ka dai ban scam shushu la ong ba kinu ki bayalok yu bom dai khasi kin baban ker lepa nomor kan bu jingi ke kur berwat ki schedule tribe certificate ru kin mi shu Ajar Arstan. Ikan sipun kiai kijinge kipaat akakur hujungi kan mau kiai ke bawah nampak im dai ban priya apa im apa percaya ngin im nak apa ngin im tak bakal musim kum siyeng sem kum kakhon bat kami le kum kihiman di para kan mau dah nyilai nang ne apa percaya wei jai ngam la ban la istai ina blek kum magiwan kum tang ina blek ai bakas pa percaya kan kot pe tang apa percaya lagi jingin dai jingin kejingan pun kejungi kadai belum kepuskam kan kita kata asal setelah dik senung mulai ngon ngakan mau try berbelak menteri ibadat num soyai ngangali ngapan ai badisan kerja tip dam dan itu kalau kami biar kerja naga dengan kan mau pan mas perkup menai di kerja oh ngai lawan ben di kerja apa tengah dan lei kane kejingalang kane ke program perkup program ya ki khon ya ki persa para jingi ki pestat kamdai berkot tak ar fulai terik mentau senam ar jara bunju kadai depan petang saya ki wai pat unit kadai gunung sana po mau lengot ngai sai ong akapor begini form nukong ya ka unit kadai fan surang be nomor pare balik pat program ngai penunjuk kejan kadai ka mau lengot kapan nukong dek ini kino yalam kita bayar kejing bukan bonsin badi panet abaran kano pai panet ide ministry orang ungkap tementak kamdon jinge idon stand teli unit idon harus sepak kita ki member ila design bagi sign door bagi ministry ungkap kerang begini pasra para jini kilomedian kenora yak ke babatam ram tak kimi rat midot batam tak kimi setelah hadu kata-kata baka koringi kelap kio pun kilian kidon kiloyar ndai badon tam doktor don ro kino isya beriu don pat kino sumar don ginas kalong sakakur badon bok gidon unong esai gidon ginong sumar gidon lo ginong pedoi kalong ke lepas tengah hadu kata-kata kapan sal ke jingin mau hakan desi nilai senai kalau tidak kamjong ukur nilai berkat bah mendai bagi berkat tanggung melang si senam ni senang laku masalah ke konstitusi juga di India ya berkat bah ben kenam don kita don ba ai porto ngang ai porto dan lo semua kamu ai nong besar don ai tang nong besar don ba ai porto nong besar don ba ai nong besar porto dengan lain rei nang lai semat kariti pinjai kam ko ai baik partu longsa yang ini berahak melelai yaki baret ki bedangka kinai baik partu longsa ka kunjungi si puteng baik
lalu pertulung sak. Lada gino bayok lok nese pamdai kasih. Apa kia lupa. Bahkan bu jika si pun dia kukur. Pinang syok, namanya syok lewat ke ST. Kata kasih slide. Kesopoy ke kuar ba, kira makur dia pensisa penjok ST ipuslah. Tekane kalong, kejing tak song, ya kekur kerja kejungi. Kumba, kilong kinyi, kilong suai kelayalam, nadu jungpur ima kani kelayalam. Ya kekur kerja jungi ngide berimah, ngide benyai yang tak lenti ke badai. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.